Pozivam vas da mi se pridružite u mom novom izazovu, a to je 30 dana, 30 salata. Danas započinjemo sa jednom od mojih omiljenih, a to je tuna salata. Ovo je jedna od onih salata koju bi mogla jesti svaki dan i nikad mi ne bi dosadila. Naravno, prvo ide kuhani krompir koji je odličan izvor ugljikohidrata. Ja znam da mnogi to izbjegavaju, ali ja ne, jer ja jedem što su jeli i moji preci. Onda naravno dodajem luk, pa dodajem ovaj slanutak, pa masline i na kraju dodam ovaj peršun jer on je naravno dobar jer pojačava naravno vitamin C u ovoj salati i dobar je za naš imunitet. Danas biram ovu tunu, ali prije nego što sastavim salatu prvo ćemo napraviti sos ili dressing. Ja koristim jabukovo sirće koje je iz Libanona i ovo je prirodno jabukovo sirće i maslinovo ulje isto tako iz Libanona, a u sve svoje ove dresinge stavljam kurkumu, biber i naravno ljutu papričicu. Ako vi niste navikli na te ukuse, možete to da izostavite. I naravno ja volim da stavim malo origana jer je on jako zdrav i ovdje imam malo suhe nane ili mente i ja volim ukus ovih kao mediteranskih začina, a to ide super uz tunu. I na kraju samo malo soli jer su mi masline slane pa ne želim da pretjeram. I to je to. Sve to zajedno lijepo sjedinite i ostavite da ostoji bar 5 minuta da se ovi ukusi i mirisi i boje pomiješaju. Ja volim ovu zdjelu za salatu sa poklopcem jer možete sve da lijepo poklopite, izmiješate. I ako nemate nešto ovako, ja vam iskreno preporučujem da kupite jer je zaista praktično. Na kraju svega stavite, servirajte kako vi volite. Ja dodam tunu na sami kraj i vjerujte mi, ovo nije samo zdravo nego i preukusno. Onda sutra ostanite sa mnom jer se družimo za salatu broj 2. Budite zdravi jer je zdravlje u vašim rukama. Ćao!